Amwe ma NNP kaunti ya Mombasa metetaka nao na itana wa President William Ruto kukwatana na Raila Odinga vayuma waliuku mayikite kuoneka hatio kwikala aivindwanya ma minister naandiki atenika NNP Amias yakanayu mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndailite kusiokana itina zikayone siake siako kitia kivila cha President kumeta na Kenya no tongoi utailite ingi ni makulia ndongo ile mbetane ya Ukamba kwiki kana ni mamokwata ambao motongoi ni kana kwinu cha utongoi ulawi vosa kwa nini wangilili miongoli na Mwanza. Angelina Mose ni mwandiki wa Mavoko makauntini ya Mombasa. Kianana na NNDA kana kuma serikali ya Kenya kwanza lika utongoini na kukwatiania na Raila Odinga vayima walikuma avikia kuoneka kuvikia yuyu maikonia serikali una kulea kuthinikia mabata mamwenendi undu vailite ithe a Kenya tuiwe onomwe kuma 2022 kukobikia muthenya wa monthi twaisa kuona uthukumitwe kila tuiwa no ulusani mwingi na ubenani projects kwetha yilonjiwa na tiisiona kundu tukulia Kenya onthe me nthini wa ikonomi kundu na kundu 2027 twethe tioi na tiisa kwa motongoi ula utona kuwetekana yuve na vata wa Kenya kusolucha na kuyumbania kusenzia utongoi ula wivo kusakuwa nini wa mwaka wa ngilili miongweli na Mwanza maiwetekana mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka tawewa ilite kumeta na NND na utongoi utailite Kenya ndisimena thina mwingi muno nundu akuma juju na kuendea na mbele sina mathina nundu akuma ila twakwatie motongo tongo yote naguo utongo indwa atambwa mwananchi wa kawaida wa Kenya nundu utongo ula wivo wene na with humility ukweli wa mambo kana utheu mateta mataeto utongo iwo utheune huni aja ithin tukwenda mutongo musyo na tichoka imwe titikilane kana tamba ya Kenya tukwenda mutongo musyo wita Kalonzo wa Musyoka mutumia okite ngai na ni mundu wenda asielelo sia ugo kondu wa youth kutetheka na kukwata mawea Stephen Kalonzo Musyoka no wotona kondu wa mama kwetha maitetheka na kutungi wa miradi ila serikali wewe na kinangi yendita alinda mama na sindu ila ingi Kalonzo Musyoka no tona mbeza cha se jati niyo sele yawa na ninoneka serikali ni ile inaingi inaikuo Kalonzo Musyoka ni wende na kuashua kana kukethea wabo tuonete services bingi ila serikali ida itona onengane kwa mwene nthi ende bindane thi twije yuko tweke na impya ila enenthi maende na udhurumika na maundu ala serikali thika uritha ti kuona mayikika kondu wa mwene nthi kutetheka no tutigela nile tuza kuwe Kalonzo nikenda enenthi matereke ingine makuwetekana yuve na vata wa ambaye ya Mukamba kunena na wasia umwe hakulia ndongo isia Ukamba kuunga maitino wa Kalonzo na ulama kumwetekana mena mwikio munene nake wa kumeovo siandhi ya Kenya nendo kulia mbai ito ya Kamba dhaibatonyaga Kitui Makueni na Masako indongo ila sio Kamba kaundizu chi itatu patonyaka makomane ni kana mamandenzia undu akamba matonyo kwatano nundu no munde po matetha mezu ndu maendete na woni wakwa ni ngulia atongo imama kueni mama Saku na Maketui mamande na maikoma na party leader moke makomani mbai ni kana weze kwithia tuko bikama 2027 Akamba muika ulawa Akamba ni moza kura na moza ipande mateo pingana na titikela nantini na mwachomwa nundu tambai tukwenda kewia lake ilivotea vilingi wa Mavoko kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose.